Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı cemaat, Cuma gününüzler kutlu olsun. Kudayım barımızdan kılgan ibaratlarımızı kabul olsun. Bugünkü söylene turgan söz jalpele. Bizdin dini malumatımız kaysıl jaktan alışımız gerek. Bir tuğanlar, din özü tüz Kudaydan kelgen bizge buyruk bolu eseptiredi. Allah'ın ökümleri, Kudaydan buyrukları. Bugünkü bizdin günümüzde şunday Kudaydan buyruğun din malumatların kaysıl bulaktan alsak tuğra bolot. Din özü tüz Allah Taala'dan kelse bardığıyla adamga mesen munogu kalagan malumatındı ala ver dep taştap koygon bu. Din bizge özü kanday jol menen kelgen. Bilemiz dindin kelişi paygambarlar arkılуу bizge jetken. Paygambarlardın dağı barısına tüzmö-tüz Kudayım özü süйлöşüp oğuz aytkan emes bu din malumatları. Anday paygambarlardan tüzmö-tüz Allah Taala menen periştesiz süylöşkön biremiz bir-eki gana paygambardı. Özümüzdün paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ana Musa aleyhisselam, kelimullah. Anda din özü bu Kudayдын buyruğu bolup, adamlarga perişteler, paygambarlar arkılуу jetip gelse, bugün biz günümüzde akırkı paygambar, özümüzdün paygambarımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ötkön gününün bugünkü günge çeyin yılın eseptesek, Hicri yılı sev boyunca bu yıl 1440 yıl. Oroy aytkanda 1500 yıl öttü Paygambarımızın ötkönüne. Paygambarımızın uçurunda sahabalar radıyallahu anhum Paygambarımızdan oğuz tüzmö-tüz dindi үйрөнгөн. Alar oşol uçurda Kur'an tüşkön Arap dilin öte tereң düşüngön adamlar bolgan. Arap dilin öte tereң, Kur'an'dı jakşı kabuldagan, düşüngön adamlar bolgan. Birok, oşondoy bolsa dagı, sahabalardın arasında dagı Kur'an'dı tüzmö-tüz özlörü toluk düşünüp ketpegen. Paygambarımızdan suragan. Kur'an ayetlerinin tefsirin, manilerin paygambardan surap үйrөнүшkön. Andan beri göstöy, bul din uşunday Allah Taala'dan perişte arkılуу paygambarlarga, paygambarlardan sahabalarga, sahabalardan tabiinlerge, tabiinlerden taba tabiinlerge bul çınjır menen gele turgan ilim, bilim, din, Allah'ın hükmü. Bugünkü Paygambarın zamanındağı sahabalar tüzmö-tüz düşün albagan Kur'an'dı. Bugün 1-2 yıl özü Arap dağı emes. Bizge okşogan bir Kırgız jigitler 1-2 yıl okup, 5 yıl okup, meyli 10 yıl okusun. Anın kud ile sahabalarday düşüngönдөй bolup özün Kur'an'dan tüzmö-tüz hüküm alıp, hadisten tüzmö-tüz mınday deyip atpayбы. Dep Kur'an ayetlerini aytıp, hadislerdi aytıp, tüp düzele din bulağı bolup alganlar köýüp atat. Din malumatı, din bilimi bul kitap menen çektelip kalbaydı. İnternet menen çektelip kalbaydı. 1-2 yıl, 5 yıl, 10 yıl bilim alıp delaga çektelip kalbaydı. Özünüz
логикалык ой жүгүртүп көрсөңүз, ошондой болуп келген динди бүгүн сиз мусулман катары өз диниңизди, Куранды, хадисти түз билгиңиз келсе, кандай жактан, кайсыл булактан туура билим алышыңыз керек? Алдан тактап, тастыктап, дин илими көрүнгөн эле чекеден мен арабчаны билемин, же мен баланча жерде bir 5 жыл окуп келдим, 10 жыл окуп келдим десе эле адам билим алына бере турган билим эмес. Көрүнгөн маселени интернетке жазып алып, интернеттен сурай турган маселе эмес дин маселеси. Керек болсо бүгүнкү биздин убагыбыздагы чыгып аткан дини китептерди дагы чекеден алып эле окуп түшүнүп кете турган маселе эмес дин маселеси. Азыр чыгып атат кыргызча китептер, которулуп атат, Куран котормалары бар, хадис котормалары бар, акыйда туурасында китептер жазылып атат, фикх туурасында китептер жазылып атат. Бирок мунун бардыгындагы китеп экен деп эле алып, ак көбүн айырмалабай окуп, маалымат алып, ичинде келген кыска түшүнүк менен чектелип калуу, бул негизи биздин илгертен пайгамбарыбыздан, сахабалардан, табииндерден, таба табииндерден бери биздин бүгүнкү күнгө чейин уланып келген чынжыр менен, силсиле менен уланып келген дин билими, Куран түшүнүктөрү, хадис түшүнүктөрү, акыйда маселелери бар. Анан эми ошонун бардыгын четке таштап кагып коюп эле, мазхабтын бардыгын булар туура эмес, алар өздөрүнүн оюн айтып койгон. Биз билебиз, ошондой ой менен айтып, бүгүн канча деген адамдар чыгып атат. Алымы деле чыгып атат, жашы деле чыгып атат, арабы да бар анын арасында, араб эмес бизге окшогон кыргыздар да бар. Мурунку өткөн мазхаб уламаларынын бардыгын өзүбүздүн жергебиздеги дин илимин өмүрүн сарптап 70 жылбы, 60 жылбы, 80 жылбы болгон өмүрүн şu катаал учурда, Союздун учурунда дагы динди апийим, дин алымдарын жоготуш керек деп камап, сурак алып тындырбай, мечитке намаз окутпай турган учурда дагычы динибиздин туурасын сактап карманып келген өзүбүздүн кыргыздын уучу кем эмес алымдарыбыз бар. Ошол алымдардын көзү бүгүн тирүү. Ошондой учурда да динди карманган. Бүгүн эркиндик берип койсо, ар кимибиз келип чекеден эле алым болуп чыга калып, интернеттен бир нерсени окуп, дагы бир орусчадан окуп, тияктан окуп, бияктан окуп келип, анан ушинтип динди түп-түз пайгамбардын чынжыры менен карманып келген адамдарга сөз айтып, аларды тоготпой, өз билгенин кылдым, өтүгүмдү төргилем, өз билгенимди кылам дегендер көбөйүп кетти. Бир туугандар, Кудайга шүгүр, 1000 мертебе шүгүр, өзүбүздүн элде ошол пайгамбарыбыздын чынжырына иленип, түп-түз силсиласы чынжыры пайгамбарыбызга жетип барган алымдарыбыз Кыргызстанда кыргыз адамдарыбыз бар.